Ita nga bigat kakabsat, kaslakay lang agiskwela iti Bible school. Tati intayo adalan ket the doctrine of God. Okay? Amuyo, adu nga min dagiti mangmangeg ko, nga kunada ket ammo basta da relihiyon mo, ustudetang kunada nga men. Ket agpayso da relihiyon mo, kasano nga rodno, hanamot usto. Digitay mo daduma kunada, uray anat relihiyon mo, may sa ti Diyos. Hello? Sino kada kay tinakangag kadetan? Wan. Uray anat relihiyon mo, may sa ti Diyos. Kunada, di ba? So, digito itiin tayo adresan kansong batan, kadagiti umay nga Domingo. Now, dito panagadal ti doctrine of God, kakabsat. Doctrine of God, talo nga question ti dapat nga sungbatan tayo. Okay? Umuna nga sa ludsod, what stops men from knowing God? Anyat magay gawid iti tao no apay nga haan na nga amwen ni Apo Diyos. Sino kada kay ti makamamu nga na Apo Diyos? Okay. Mangtedak ti lima nga sagsasanga gasot. Detan. 5 nga tao ti masapul ko. Di kita datasom, mabalin kayo, ayan. Oh, ngam dito lang siguro. 5 nga tao, sagsasanga gasot. Tell me something you know about God. What do you believe about God? Oh, lan. Sanga gasot ti mesa asungbat. Pastaray. Paspasan nyo mo ito na. Mike. Oh. What do you believe about God? Just one answer. He is all-knowing. He is all-knowing. Palakpakan tayo. Okay. Oh, sa nga gasot di Jayan. Gure kayo. Di kita sumaro nung asang sungbat, ibagayo di Jay what you believe about God and how does that affect your life. Basta kuma, kuna ni Kuya Kirk, I believe that God is all-knowing. Because of that, I will always do what is right. Whether kitkitan nak ni mami kan daddy, kasi urayan at yan ko, kitkitan ni Apo Diyos, digiti ubrak. All-knowing. Yun. What do you believe about God? Anat impact na gan ka. Tapnon ti kastaket fair. May sa nga adult men. Okay. Sino ti mangi takder ti kina-adult nga men. Sige na. 100 pesos. Oh, buy-buya, di kita taga-dingras. May isang tumot na dingras, ha? May isang nga dingras. Oh, may isang dingras. Baka talasam, kaya't yung ti sumungbat. Oh, sige. Men, come on now. Oh. Uri Ilocano, ni Apo Diyos ket kastoy, ket gaputa iso na kastoy, so nga kastoy met ti epekto na itibiyag ko dayta. Kunayo. Come on. Alan. Narigat kay pelang basit nga Brother Ruby. Narigat kay pelang patpatak diren ita. Brother Ruby, bigay mo kay Brother Ruby. Tagalog, kay Tagalog, Brad. Kinabahan bigla si Brother Ruby. Oh, Brad, tell me something, what do you believe about God? At ano, dahil sa belief na yon, ano ang epekto sa buhay mo yon? Kay Tagalog, Brad. Sige. Siya po ang gumawa ng lahat sa mundo at dahil doon ay maglilingkod po ako sa Kanya. Yon, ganong sagot. Oh, di ba? Simple lang. Dahil ako ang tumawag ng pangalan mo, Brad, ikaw ang magbigay ng 100. Oh, bigyan nyo ng 100 yan. Okay. Adult ladies. Adult ladies. Sige. Reynalyn. Oh, yan, kay Reynalyn. What do you believe about God? Microphone. Dija. Orion. Okay. Sige. Pastor, God is the Alpha and Omega. Okay. Ano ang Alpha and Omega? The beginning and the end, Pastor. Ayun, okay. In my Christian life, Pastor, as I keep on for keeping the race in my Christian life, I will focus on God, Pastor, to run the race. Because He is your beginning And the
ending. Siya Pastor. yung simula ng race mo, siya rin yung dulo. Yes, Pastor. Ayun. Very good. Palakpakan natin. 100. Okay. Isang young professional. Professional. Lester. Ganyan. Automatic. Ano po, Pastor? God is all-powerful. Okay. Na since we know that I know that God is all-powerful, awan iti ba naghaan nang maited kanya, kinhan ko mapagbaligyan kabukan niya. No, Pastor? Yes. Kita mo niyan, di ba? Okay. Young professional na lady. Sige, mga single professionals natin na mga babae. Meron pa ba tayong mga single professional na ladies dito? Wala na yata eh. Kathleen. Asan si Kathleen? Ay, nasa baba. Jessa. Okay. What do you believe about God? God is sovereign po, Pastor. God is sovereign. Pakipaliwanag mo naman yung sovereign. Nosebleed kami sa'yo. Anong sovereign? Sovereign ti Apo, Pastor, ket whatever trials or whatever naman ti pagdaanan iti panagbiag ket I know God is with me, I know God is inted na dagizay tapno datayo ket agmature ken agrow pay po. Yun. Ang punto niya, ang God is sovereign, God is in control. Okay? So driver, ito yung alubong. So whatever happens, no worry. God is in control. Okay. Next. Sa mga college natin, college men. Mga college, sino mga college men? Taas ka ng kamay. Mga college men natin dyan. Taas ang kamay mga college. Lahat ng mga men na college degree. Ayun, yun o. Yun si, anong taga mo, Barok? Marios? Ikaw ba si Marios? Bigay mo sa kanya yung mic. What do you believe about God? And how does that belief affect your life? Naibagada amin nun? Sige. Try it. Just try. Kaya mo yan. Ni Apo Diyos ket kunam adu. Para may idea ka, ang Diyos kasi meron siyang natural attribute. Di kita'y kababalin na nga awan ti tao. Siya lang meron nun. Ang Diyos meron ding moral attribute. Meaning, di kita'y nga kababalin at damat iti tao dayjay. So, give one. God is a powerful being. God is powerful being. So, kasalang ko may Jim baka ni Ma'am Renely ay adati nang ibang nga ti ni Apo got isunat nagaramid deti lubong tayo. And that's why He can do all things that none of us can do. nothing is impossible. Through Christ Jesus. Yes. Palakpakan natin. 100 pesos. Sa mga college ladies, taas ang kamay. College ladies. Come on. Ayan o. Dito, siyang unang nagtaas ng kamay. What do you believe about God? Okay? I believe about God, isa po siyang mapagkakatiwalaan po, Pastor. God is trustworthy. Yes po. Okay, trustworthy. So, ano ang epekto sa'yo nun? Bilang na-save na po ako as a Christian po, at naipakita po sa akin na marami po akong friends, pero hindi po lahat sila mapagkakatiwalaan. So, ang God lang po ang mapagkakatiwalaan po sa lahat. Very good. Okay. High school. High school. Kahit isa na lang. Okay, si Jeremy. High school. Then we'll get one from Dingras, ha? May isang taga Dingras. God is my guide po, Pastor. Guide. That's why Adanak valid to ministry and also in this church po. Yes. Di ba? If God is your guide, you cannot go wrong. Very good. Ready ba ang Dingras? Yan, amen. Sige. Go ahead. For me, Pastor. Bukas na radyo mo, TDCJ, si Eddie. Tirada na dito yan. Okay.
Ulit. Giver of life. That's why I entrust everything to Him because I believe He take care of me. For without God, I am nothing. Yun. Awan iti sabali nga intay pag talkan iti amamin tayo, kung haanlaing nga iti apo tayo so na iti manakabalin. Amin. Ayun. Palakpakan natin. 100 yan. Lasam. Meron ba tayong lasam? Okay. Sige. Wow. Awanan na eh. Ha? Pune nervyos dan. Ayabak sa awan dita. Isot mangi takder adawan. Awan. Okay, listen to me. Kita nyo nga usat ayan. No kayat mo nga may bagot ti biyag mo, nakadepende ti panakaamamom ka na po Diyos. Iso nga da tayo, agis strive tayo lat bukbukod tayo. Ngam di tayo inammo ni Apo Diyos. Gayam, ti sikreto kan tulbek, tinabalay nga panagbiag, awan ka DJ, kinapasnek mo lang. Adda ka DJ, panakaamamom ti kinasyasin no ti Diyos. You see that? So we know God, but we know little about God, and we are not experiencing God. Oh, gusto ta ko nat? Basta king kagat ni Apo Diyos, tamarso amang isalaka, naayat, na parabor. Are you experiencing that? So I want to teach you about God. Talo nga sa ludsud ti dapat nga maawatan. Number 1, what stops men from knowing God? Apay nga ti tao, haan na nga ikaso nga amamuan ni Apo Diyos. So batak to no next Sunday deta. May ikadwa, the second question that must be answered is this. Why do we need to know God? Apay nga dapat nga amamuan ni Apo Diyos? Why? Kasapulan ba ni Apo Diyos? Sino ka dakay ti karpentero? Tayag naman ti imana? Kasapulan nyo ba ni Apo Diyos kas may sa karpentero? Kasano nga kasapulan nyo ni Apo Diyos? Di ba? Sinot nanang ditoy, nanang. Kasapulan nyo ba ni Apo Diyos kas may sa anana? Yes. Di kita agbasbasa man itayag na ti imana? Can you explain how do you need God in your life as a student? Di ba? So why do we need to know God? Let me give you 5 reasons quickly. Isurat yung lahat ng keyword, mahahaba yung mga points. Pero number 1, why do we need to know God? Okay? Number 1, because of eternity. The keyword is eternity. Knowing God prepares us for eternity. Oo. Tibiyag kakabsat, tirabaw ti daga, hanga isut final. De tibiyag mo dito'y preparasyon ti eternity. Nuham mo na amu ti Diyos, kasanunto ti kararwam to numatay ka. So you need to know God because babaan ti panakam-amum ka na po Diyos, maisaganam iti kinaagnanayon mo. Listen, ti kang runaan nga goal dito nga rabaw ti daga, saan nga success? Kasi numatay ka hamo maitugot amin di kita. Ti ka-importansyan nga goal, ang edukasyon. Kasi numatay ka hamo maitugot, di kita diploma. Haamot nga kinabaknang, naggagat ka, di ba? Permit urnong mo kan amin. Nung natay ka, maitugot mo ta kwartam? No. The most important thing to know is not how to succeed, how to have more money, but God. Because with God, you will prepare your eternity. That's the first important reason. Now, the second important reason, why we need to know God is the word character.
ni Apo Diyos lang ti makabalin nga mang transform ti ugali ti tao. Only God. You know, money can change people. Yes. Money can change people. It can change like what? No, basit kwartam, syempre batit magatang mo. No, aduk kwartamon, adut magatang mo. So tibiyag mo agbaliw, di kasasaad agbaliw, gaputi kwarta. Correct? Hala di jay. Money can change the character of people. No bumaknang ti tao, puwere de los buenos, anat mangyari? We, nakuspag no kwan. Anam-am mo, nagiti tao, nilo? Money can change people. Alahamot kidi amin, dito yung, kasla ko man mapangkat US, aya. 1 month, nagawid. Kung kunahan naman ito na, di ba? Kalsa, hangko ibagbaga nga dakay dito, dakay nga data Hawaii, ang nakadolyar lang, basi, kung kunahan naman ito. O liri. Agad, ni Edmar, agad, manong taon mo, JUS Edmar? 16? 6 years old ka pala, ide? O, manong taon na tan. Isang nga, di pa nagsaon agad, slang. Agdarata, agong mga makisarita king kuana, right? Money can change people. But do you like money to change you? Education can change people. Place can change people. But do you know the best that can change you? God. Iso nga uray yan nat yan mo, ni Apo Diyos ti kapintasan kan isot dapat pundasyon ti karakter ti tao nga kabsat. Nagpepeso deta, uray adot adal mo no awan karakter mo on serbinan. That is why knowing God transforms our character. Amen, kakabsat? Okay. Number 3. Because knowing God gives us strength and what? Stability. Oh. Deta ti may ikatlo kakabsat nga blessing. By the way, DJ character, ti kayat ko kumagam nga emphasize itay, ti kapintasan nga panagbalbaliw nga napasamak ken ka, ket saan nga DJ kasasaad mo, no di ket jay kababalin mo. Kasi uray anat kasasaad mo, no napintas jay kababalin mo, you're a good person. And only God can transform your character. So, dati ba ikatlo, knowing God gives is strength. Amom no ape nga nakapsot tayo, kasi tao tayo. Uray ibagam nga napigsaka, tao kan tupay lang. At pagpatinggaan talaing mo, deta panunot mo, tapigsam, tabagim, at the limit na kakabsat. Kati good thing, no yan nat nagpatinggaam nga tao, isupelat pangrugyanan ni Apo Diyos. So if your life needs a strength that is bigger than you, then you need God. He will give you the strength to do it. That's how you need to learn about God. Daniel 11:32, it says, "And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt thy flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits." Number 4. The fourth word, why we need to know God is the word wisdom. Ti kabayatan, nga paggapuan ti sirib, gubwayan, sino? God. Knowing God is the true source of wisdom. Haan nga diploma ti paggapuan ti wisdom. Haan nga degree ti paggapuan ti true wisdom ni Apo Diyos. So hammo iparparang yang para rayag jay diplomam ken jay degree kasi ti mangted ti wisdom ken ka ni Apo Diyos. Number 5, apay nga dapat nga ti tao amamun na ti Diyos because of this word,
meaning and purpose. Adot tao ita, nakabisbisi, ngem kaslaawan kay papanan ti biagnan. Feeling na awang kaiskan, amom no apay, because you have little knowledge of God. Because only God can give meaning and purpose to your life. Naawatan niyo kakabsat? Without God, life is vanity. So i-review yun deta 5. Deta kakabsat ti benepisyo ti panagam-am mo kan Apo Diyos. What are the 5 keywords, everybody? Read together. Eternity. Number 2, number 3, strength and stability. Number 4, wisdom. Number 5, meaning. Sino kada kayo? Hanyo kayat talima? Sino kada kayo? Timayat kadeta nga 5. Anat tulbot na. Know God. Everybody say, no. Okay. Now, number 3 question. So what is the first question? What is keeping men from discuss to next time deta. Kasla idat tagat amom no medyo hanakum kumput king ka detoy, mesa king ka dijay. What is keeping you from knowing God? Number 2, why we need to know God? Number 3, question, what are the fundamental truths to know about God? Anya da dagiti basic, hangko idasar amin, but there are fundamental truths that you need to know about God. Dating a knowledge, when you begin to believe this, will change and improve your life. Okay? It will give you wisdom. Number 1, very simple, fundamental truth. Ngem, pagdedebatyan ti ado nga relihiyon deti number 1. Ano DJ Pastor? God is one. Everybody read together. Oreda kay tasum. Go. God is mano ti Diyos? May sa ti Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Bible says, Hear, O Israel, the Lord our God is Hinduism. Hindu. Sino kada kay tinakangagdetan nga kwa? Hindu. Ado je India deta. Hinduism believes in 33 million gods. That is called polytheism. How do they explain 32 million gods? Let me read an article I read. It says, the way it is explained is that in order to keep the universe running, tapno kano amayat ti anayas ti universe, ni Krishna nga isut supreme being, kadigiti 30 million gods, ni Krishna ti highest God. Okay? Has put into place individuals that oversee different parts of the material universe. Una, notit universe ka 2 trillion galaxies manungarod itimang supervise data. It makes sense nga adut Diyos nga mangkita. Naunawaan nyo? Nga supervisor, arig na gods dadigita. For example, they are referred as demigod. For example, someone responsible for the sun, tinagan na kano, Surya. Tapno hanagpundi ta init, maintainen kano ni Surya God. The goddess Saraswati is the overseer of knowledge. So, no ape nga aduti, ada Google, ada AI, data ni Saraswati. The creator of the material universe is known as Brahma. Sino kanot ng parso the universe? Ni Brahma. The destruction of the universe is overseen by Shiva and Vishnu. So that mang maintain. Isungahan nagbibin ng gadigiti planeta kano. There are individuals overseeing the ocean, the wind, and practically every facet of creation. So wherever you are, if you need help, call on the name of the God in charge. So kung yung kiagdaklis, pukawan nyo, jay Diyos, ti bye-bye. Namakpay ti kaadot ikabesam nga nagan ti Diyos ang kakabsat, nagadunga Diyos nga ikabesamon. Na imbaglangan ng tati Biblia ibaga na may sa lang ti Diyos.
Uray sa dinot ayan mo, may salat Diyos nga awagam. There is only one God. Okay? Very fundamental truth deta. Di kay maragsagan ita. No kumahindu tayo, adot ikabesa yung nga Diyos Di, dakat ado ko may ikabesa mga Diyos, Brother Jacobo? Kada mapangkat taltalon, sinot Diyos ti taltalon itayan. Nga di karayan, arat nagantay Diyos ti karayanan. Di ba? Pangaralakat lista mo na. Ingka di bye-bye. Iti Diyos ti ligo. Sinti Diyos na tayo, di kita mataanan. Awagak man, tap nga ita, ibaon na ito, di kita mataan. Sino tayo Diyos ita, iti susayan. Nagado, 32 million. Dat tayo, may salat Diyos nga awagan tayo. With that in mind, tuno agawid kayo kunayo, Apo, thank you. You are only one God. Sikalat awagan me. You know everything. You are God of everything. You are God of everywhere. You are God of all wisdom. God of all creation. God of all places. God of all blessings. You are our God. Kasta tuno idaydayo yo. Next, I will close with this. The second fundamental truth you need to know about God is this. God is Trinity. Yes. Ti Diyos may maysa, ngam ni Apo Diyos is Trinity. Ti kayat nga sawon deta, Trinity kakabsat, panagkaykay sa iti talo a persona. Ana ti meaning ti tricycle. Api nga tricycle? Talo ti ligay na. Iso nga niti, unity di jay. Unity, ti talo a persona. Iso nga Trinity, unity. Again, everybody say, api nga Trinity, panagkaykay sa ti talo nga. Sino dahil ti talo nga persona tayo? Ti Ama, ti Anak, Espiritu. Dagiti daddo mga relihiyon, ibagada nga awan Trinity ta Biblia. Ket no ti Ama ket Diyos. Correct? No ni Jesus ket Diyos. Ket ti Santo Espiritu ket Diyos, nga may sa ti Diyos, kasano pa nang explain mo nga Rodeta? The only way to explain is Trinity. One God, three persons. Kasi no ti pumayam, ni Jesus ket Diyos, ti Ama ket Diyos, ti Holy Spirit ket Diyos, iso nga talot Diyos tayo, kulto ka no kwa. Kasi go back to principle number 1, God is one. So now, how do you explain nga ti Ama, Diyos, ti Anak, Diyos, ti Holy Spirit, Diyos, nga may sa ti Diyos? That's Trinity. That is in 1 John 5:7. Kita nyo di 1 John chapter 5 verse 7. Isurat yo. Anak ko na di 1 John 5:7. Okay? For there are three that bear record in the Father, the Word, deta nga word ket ni Jesus Christ, according to John 1:1, and the Holy Ghost. And these three are, iso nga kakabsat, no adda makasarita yo, ngahan nga mamati ti Trinity, kastoy no kat damagan yo. Kastoy ti panakisauyo. Kunam keng kuana, patunayam yan ta Biblia nga awan Trinity. Patunayak king ka nga adda Trinity. Kasi awan maibagana nga bersikulo, wano eksplanasyon ta Biblia, nga mangibaga nga awan Trinity. The only way to explain that there is one God, yet the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but one God is Trinity. Now look at this diagram. Kita nyo dito yung diagram. Okay. Can you read that? Ano dyan nga to? The Father is, kita nyo dyan ta bangir. The Holy Spirit is, Jesus is, the Father is not, Jesus is not, Holy Spirit is not,
So hang may sa a persona deta, talo ang nagduduma a persona nga may sa a Diyos. Deta ti Biblia, ti kayat ng asawan kakabsat, Trinity. Okay, next time, sa balinto nga verse ti Jay, we prove the Father is God, Jesus is God, Holy Spirit is God. Tingamin ko nada, no, kwa digit da dumagat. Manot Diyos yaw, kunadagat, kat may sa ati ko na ta Biblia. Mamati ka nga ti Ama, Diyos, when? Kunamat, di ba? Mamati ka nga ti Anak, Diyos, when? Kunamanen. Ti Holy Spirit, Diyos, when? Manot Diyos yaw, kunana, di ba? Kunam kingkwana, nagbasa ka, when? Addition sa latam mo may. Da kami kat multiplication. Kasi ti addition, 1 plus 1 plus 1 equals multiplication. 1 times 1 times 1 equals yun. Multiplication. Kuna dagat, kasano kuma? May sa Diyos, talo a persona, imposible. Anat sungbat, ti tao imposible. Ngam kiniapo Diyos, awan imposible. Now, deti ti kayat ko ibati kada kayo. The Trinity in salvation. Ipan nakaisalakan, the Trinity ito. The Father is the architect. Isut ng plano. Ipan nakaisalakan tayo. At ati tao natnag na isinag apo ti basol. Jesus is the builder. Isunat ng aramid. Arig na, worker. Isut ng aramid. Isung ano ko na, sinut inawat mo, hamukong ko na, inawat ko na apo Diyos ni Jesus Christ as your Savior kasi isut ng bayad. Clear? And the Holy Spirit is the resident. Oh, nakita yung deta kakabsat? So maruno. Deti creation, amuyo ka di kakabsat, nga Trinity, tinang parswati creation. Kita nyo tingnan nyo maigi to. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. That's the Father. Colossians 1:16, anak ko na. By Him, ni Jesus Christ deta, where all things, sino kanot ng parsote amin? Jesus. That are in heaven, that are in earth, visible, invisible, throne, dominion, principality, power, all things were created by Him. Ni Jesus ituktukuyin na ta. Is the Holy Spirit active in creation? Kitan tayo kakabsat di Genesis 1:2. Genesis 1:2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God move upon the face of the waters. Hanti kailangan ti creation nga kitan. Tao. Did the Trinity create man? Yes. Genesis 1:27. Anak ko na natin Genesis 1:26. Sorry, 1:26. And God said, sino't nagsao? Okay. Sino nagsao? Anak ko na ni God. Let us make gureka. Ada ka sarsarita na? Uno awan. Sino ti kasarsarita na nga ibagbaga na parswaan tayo ti tao? Digit nga ta anghel? No. Let us make. Di pa no let us make men, pati angel creator. So when he said let us, he was talking. The three was talking. The Father talking to the Son and the Spirit after our image, after our likeness. Isu nga kakabsat, no apay nga ti tao tripartite, na yasping iti Trinity. Datahilat adak bagi kararwa espiritu na, ta animal awang kararwana. Taulat at dabagi, kararwa, espiritu, tripartite. Apay nga kasta ti panang design ti Diyos king ka. Una ta isot na yasping iti kinasyasin nuna. Trinity Let us make men in our image. Very clear? Last nga ibatik kada kayo.
Sino kada kayo ti agkarkararag? Isuro kayo ti prayer iti Trinity. Kasto iti pa nagkararag. The Father is the addressee. No agkararag ka ti kasaritam, Amami. Hello? Amami nga nainlangitan. Matthew 6:9. Our Father, which art in... Okay. Next, Jesus Christ is the mediator. Meaning, iso nga makaasideg tayo iti Ama is because of Jesus. Iso nga DJ maudi nga balikas mo, haan nga expression mo no phrase. Isot bilag ti kararag mo DJ, the word nga, amin digito'y kat dawatek ken kaama, itinagan ni Apo Jesus. The mediator is Jesus Christ. Kasi kung na ni Apo Jesus, listen to what he said, John 16:23. Everybody read. And in that day shall ye ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, read this part, everybody. Whatsoever ye shall ask the Father in my name, He. Isungahang mo nga ibagbaga lang DJ, in Jesus' name, amen. At the meaning na DJ, in Jesus' name. Isut ki tulbek ni Apo Jesus tapno ti Ama, ited na jay daw dawatan. Kat awanhan na maited iti Ama, babaan tinagan iti anak. Kasi kunana, whatsoever. Oh. Tatagakabsat, the Holy Spirit is the intercessor. Kasano nga trabaho ti Holy Spirit dito intercessor? Romans 8:26. Sino kada kayo ti adot parikot ken problema na? Learn to pray the Trinity. Learn. Likewise, the Spirit also helpeth our, di kayat nga asawa, no, agkararag ka ngamin. Ammom nga da problema, ngam no da dumaham mo nga, i-negotiate kan i-explikar. Di ka pa'y ammo no anang nga solusyon ti dawatam nga kasapulan. You know what the Holy Spirit does? He helpeth our infirmities. For we know not, kita hammo eh. So nga hang kaagin lalaing nga agkararag, kasi uray ta kararag, hammo mo'y ammo no anat dapat dawatam no daduma. But the Holy Spirit helpeth our infirmity, for we know not what we should. Di mo amo di dapat nga ikararag mo. Baka di daw dawatem, hana isut rebeng nga dawatem. As we ought. But the Spirit. So kastoy deta. For example, may Emi, paspas, Cyrus, halika. Oh. Cyrus. Oh, limbawa. Di kayo dito. Oh, sika kumani ti Heavenly Father. Okay? Sika dijay agkarkararag. Apo, adot parikot kan problema, kastoy. Amon no datay ti agkararag ket no daduma, selfish prayer tayo pay aya. Ngam ti Holy Spirit, ammo na dijay kasapulam nga dapat ibagaya. Iso nga, asla ko magsao ka king kuana, tulungan nakkadia, kastoy. Kunam lang. Alala ka, makisao ka king kuana. Tulungan nakkadia. Oh, kunak no kwa, ti kayat na nga sawan, kastoy, kasi kastoy isuna, kastoy, dejay ti kayat na nga sawan. Intercessor. Wunuhan, haan, ti kayat na nga sawan, di ba, kastoy. Oh. So habang agkarkararag ka, uray dim ammo tagkararag, while you pray, the Holy Spirit, ipan na jay panunot mo, jay dapat nga ibagam iti Diyos. That's the Trinity in prayer. Oh, iso nga nung nasadot ka nga agkararag, kasano nga napigsa ka? Kasano nga adda ma-avail mo ti biyag no nasadot ka agkararag? Katning, the Trinity is ready to work. When you pray, imagine, agsasao ka lang aggunay jay Trinity kakabsat, punay ka. Thank you. Amen kakabsat? Oh, di kiti daduma met, hanga Trinity ti prayer da. Anak ko na yaw, duality. Kasi ti address ni Jesus,
Ngam ti pangipulungam ni Maria. Iso nga Ave Maria, napno ka ti grasya, ikakaasi na kam nga managbasol. Apay, tanong ni Maria, ket ibaga na kini Jesus nga anak na, haan to kano nga tumanggi ni Jesus, kasi ninanang natin nagkid daw. Yan nga rodeta ta Biblia, kakabsat. Ket ti kunana, 1 Timothy 2:5, there is only one God, one mediator, mangibabaet between God and man, the man Christ Jesus, yung awan mediatrix. So it pays, amo yun na naawatan nyo dati, concept ti Trinity in your prayer, pati kararag mo, agbalin nga na urnos kakabsat. Mabalin ako ng Ama, umayakan ka. Katikat Santo Espiritu, idalanak nga iturong, ta Diyos ka, kat hanasinsinan, hanapaspasaw, ti balikas kuking ka, ngam apo, ti kinataok, limitadot pan nakaawat ko ti biyag. Kat tulungan na kat ti Santo Espiritu, nga makisarita king kaita. Di, apo, da problema kastoy kat kastoy. Bagamon! Amen? Samo ko na, amin digito'y dawatek, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Whatsoever you shall ask in my name, He may give it you. All of God's people say? Deta kakabsat. So napintas, dito, kuha tayo, lesson tayo ti Doctrine of God. Okay, glory to God for that. Reviewin tayo Ano tayo lesson tayo imun una? About ministry. Ano tawatan tayo ti ministry? Number 1, letter R. Response. Apa nga response tayo? Pagtugon sa kanyang kabutihan. Number 2, letter P. Awan baybay nga kanan na itibukod na nga ikan. Agek exist je baybay para kadigijay ikan. Iso nga agek exist tayo, kat i-bless na tayo ti Apo, tapno ag-serve. So don't be self-centered, and don't be self-consumed, and don't be selfish. Be a servant of God. And all of God's people say? All right.